Osnovna naloga lahke raketne baterije zračne obrambe prve brigade, navaja zvezni vitez, je zaščita brigadnega poveljstva pred nizkoletečimi cilji oziroma grožnjami iz zraka. Na vaji sodelujemo z vsemi elementi zračne obrambe, ki so nujno potrebni za uspešno delovanje baterije. Oddelek lahke raketne baterije je zavzel položaj z predhodnim izvidovanjem, ki je potekalo do vhodni poti na sam položaj, na kar je sledilo izkrcavanje iz vozila in zavzemanje prve stopnje po predhodnem obvestilu o možnem naletu iz smeri juga. Ko pokličem v svoje nadrejeno poveljstvo in jim povem za zavzeto stopnjo, mi potem oni podajo cilje, ki se nahajajo v mojem sektorju delovanja, na kar pride do ukaza za delovanje in samo uničenje cilja in s tem takoj pride do izmika na rezervni položaj, ki ga imamo že naprej določenega. Hi, I'm Captain Annie Hershey and I'm the commander of Alpha 5780A from Baumholder, Germany. I'm here in Koper, Slovenia with my Patriot battery and we are supporting Astral Night 2019. So you can see behind me I have 6 launching stations and then the uprange equipment, which consists of the radar, a control station, the battery command post, as well as some communications equipment. With this and then all of my maintenance and support equipment, we traveled from Baumholder down here to Koper in a 3-day movement and have been set up here for about a week now, providing air defense to the port and supporting the exercise with the radar.